Pozdrav svima, dragi ljudi. Samo bih htjela raščlaniti jednu razliku između Pospremi glavu programa i ostalih stvari programa ili bilo kojih načina bavljena sa čovjekovim zdravljem koje nije nužno i prvenstveno samo fizičko. Dakle, Pospremi glavu program usmjeren je na ozdravljanje i ojačavanje duha svake osobe, a psiha i tijelo onda prate komande duha. Naravno, da bi duh bio zdrav i treba biti zdrav. I zato su znanja za Pospremi glavu temeljena na antropologiji, bioetici, filozofiji i teologiji prvenstveno. Psiha je ovdje jedan manji dio priče, a onda i psiha i duh i potegnu tijelo u zdravlje i onda se događaju čudesne stvari za one koji ne odustaju od sebe.